Askiki pantaknitaki kun hamas kaptasa hichu take fútbol toqueta cambia tiawinaka uthi. Federación Boliviana de Fútbol Toquet Comisión de Competiciones Tamaj clausura yantawin patunka kinchaqalqor antawinak sait kikiwa. Ukamaj anatawinaka janira uthikaniti. Francisco Arguello Jupa Universitario de Sucre Mayaq anatir irpiripaqa. Jupaq clausura yantaw tukuyankamo akatam irpharuni. Gerard Piqué Jupaq fútbol profesional anatan jutir kurmiuru haitjani. Ukam redes sociales taipitiati. Jupaq kimsa tunka peskan maraniwa. Pa tunka kimsa kalkon titulunak Barcelona taman patipawai. Tunka peskan maranakawa akataman anatawai. Sohta patak anatawinakan kawaiwa. Ukamarak peska tunka kimsat korandak kuchantawai. Real Madrid tamak Felipe Enrique Juperoj nairjaj unjan munan kun jamas primera división taipin anat uksum yatinyataki. Ukam virus kichak Real Madrid tamak kontra taipin muni. Kunatek PSG tamam, Barcelona tamam, Manchester City tamam, ukamarak Arsenal tamam pek akan tirit munap harakiwa. Chani pek sohtatun kamilyon euro nakaru purispa. Machuroj UEFA Europa League yantawin wal katamanakaw natawiya peke. Ukami panak nias uncatam nakaroh kun jamas saraway ukunya kipanyani. Ukamah maak ukam sarantanyani. Real Sociedad tamak Manchester United tamam peonat tawai. Nias ma gol tusaru atip khayasiwai. Sapa gol Alejandro Garnacho jupau chantawai. Mónaco tamak pusi gol mayerua Estrella Roja de Belgrado tamara tipawai. Mónaco tamantakeh Kevin Bolan jupaq kimsa golanaku chantawai. Ugat Milan Rodic jupaq ma gol zaku chantawai. Estrella Roja tamantakeh Keylor Kanga jupau penalat sapa gol chantawai. Betis tamak kimsa gol tusarua Helsinki tamara tipawai. Aitor Ruibal jupaq pa gol chantawai. Ugat Nabil Fekir jupaq ma gol zaku chantawai. Roma tamak kimsa gol mayroa Ludogorets tamara tipawai. Roma tamantakeh Lorenzo Pellegrini jupaq pa gol penalatu chantawai. Ukat Nicolo Zaniolo jupaq ma gol zaku chantawai. Ludogorets tamantakeh Rick jupau sapa gol chantawai raki. Arsenal tamak ma gol tusarua Zurich tamara tipawai. Sapa gol Kieran Tierney jupau chantawai. Hichaq tak pachanatawinakah kun hams tuktay ukat sapa tamanakan naik kapangkina kunya arakinyani. Nias nairi chakankir tamanakah UEFA Europa League yantawin octavos de final ukaru puraqapje. Ukat pair chakankrinakah UEFA Champions League yantawit kimsi chakankas haqsut tamanakampi octavos de final ukar purinyata kanatapjani. Ukat kimsi chakankrinakah UEFA Conference League yantawin anatapjani. Usir chakankrinakah yantawinakat haqsuta aqapjewa. Ukamaraki umasuruh UEFA Conference League yantawin wal hatamanakah natawiyapje. Ukamachinah niyas untat tamanakat hukam punya kiptanyani. Ukamah maak ukam sarantanyani. FC SB tamah kim sagol tusaro West Ham tamam batipjayasiwai. Pablo Fornal supah pagol chantawai. Ukat Yois Kim dawa hupah magol zaku chantawai. Ukamaraki Lech Poznan tamah kim sagol tusar Villarreal tamara tipawai. Michael Scoras jupaq pa gol chantawai. Ukat Christopher Bell de jupaq ma gol zaku chantawai. Hichaqtaq pachanatawinakaq kun hams tukuy ukat sapa tamanakan nair qapankilinaku ñakip arakiñani. Niyasaka yantawinaq nairi chaqankil tamanakaq UEFA Conference League yantawin octavos final ukaru purqapqe. Ukat pair chaqankirinakaq UEFA Europa League yantawit kimsir chaqankas haqsut tamanakampiu octavos de final ukar puriñata kanatapqani. Ukat kimsir pusi chaqankrinakaq yantawinakat haqsuta qapqewa.
Uka kiw hilat kuyakanaka yaqhurkama ma hach'aruntauyta kanitaki